Ebusuafo makwaba e de Vatatale TV so enne mosomfo baabi a ye de aba bedu eye bronu anase krobia ya twetwe nkakra bi ewo eye Asante Achem Central eho na ya ba bepi na obi beyin se ede be na yesronko efa sa kroyi na krono ye frɛ no Anansi Krom na onipa a ochechire se krono eye Yawasante ono na echechire sa kroyi sa dodo nyina efrɛ no Fuma Kosh ne yabo anan se ye ba eye Anansi Krom na yaba behwe eniema a ewa ha ene butayenti a omde chekere eye Anansi Krono anase senia osi eye Anansi Krono butayenti a ode ye Anansi Krono ewa ha no ne samre me ka chem se mosomfo tatale me ena medemo ebekwa around na mahu niema bi a ekoso ewo Anansi Krono nti stay tuned na din achi ne nhwe niema na abra ye be cherekere niema a ewo Anansi Krono ha no openi Samri openi be ne share. Oh, ya flame Nana Kwesi Bediako. Nana Kwesi Bediako. Matese say when I former one Anansi Krom. Pachuane sabe pepe. Na Anansi Krom ankasa ewo krobemu. Anansi Krom de Konongo. Asa fetchim Konongo ene ewo. No okay. Enti se si ankasa obi e ba Anansi Krom a ehemfa na anase kwan ben so no be ba Anansi Krom. Oh, Anansi Krom de enya yira kwan. Anu de here say bia osi o government hospital kwa ukruma onya flame a bebia wo bia no ma be hia ne me do aba Anansi Krom. Oh okay. Sana etie. Yo Nana Bediako me hwe Anansi Krom me ba ha no me hu say senia eniema wa ha na edan amasisie ene sama ha te wo ha nyina no ente say de yusu bi wo Krom no. So as a eniema bebre ay different. You see a butayenti a mo de kira Anansi Krom ni den. Oh, butayenti a de kira Anansi Krom say on say yem pese ye chirima ba yelanti no. On say oba esre ni enioma bamboo na de aboso ha. And o hair dance so different. Ye nananom culture na yisu wa ha. So what you say? Nti enu yem pese ye chirima ba yelanti na ye chichire. Ye krobi atundi Anansi Krom. Sabe pepe na etie. Na mi say mun pese ye nananum achi bayira. Dabi. Wow. On say ye nananum penso no. Yeah. Utimi kwa fum. Na bia menua no. Yeah. Na ma hu say bia anoma bi di o board ye. E bia ene umba fu. Ba say me twade blow ofie. Of course. Ba nene ayewo mi. Utimi hu say board ye si onso na aduane ni so. Because nipa adwen no aye sika aye boni nko ba na dindro no so afla ena nipa nso no se bi yensa ha ye beble ye nanam person entisa obitimi kotwa bode na ode abla ni ofie ba ne entisa ba na Anansi Krom no oba utimi fo obi ade on se gate wo ha opunu nda obi ayi ni sa na etie. Wow. Zidami se e say ye nanam time no na krono sem ne niema sa na na gate ya kase ye obi si me de door bi ma ye da bi na no niema no bi ani ho dabi ye nanam person bi ni ho na mo kwa manda blog dem mpoda what you say ye titrita ya na modem what you say nti wo ba ha the same thing na wa ha mahu sama hat yi bi wa ha ye de esre na ye na enkonya no kura wa ha kura so eno so different pamploni bia bi e fe ne cashier na take what you say okay nti culture na han de oba culture na aduane obedi nso ye bibia ye mpa magi so what you say ye mpa magi de bia me di magi aguma ya de bi aha de on say on fie nkokon wonina wa ha oba uhu bia na wakum bia we oni obia ni problem sa we say ye de coin emfa nko ba bia temenu a wa bisa me ane sa na ye ba ye hwe ye hu senia edan no mte yenko ye hu bi na ye hu se edan ni bi wa ha na ye hu edan no senia masi dan no a edan no cement nka ho. Oh, cement de bi nka ho. Cement nka ho. Dabi cement nka ho. Wow. Cement nka ho. Se bi adwen na ye nananom edi efa se mudi nante no na nyame adom bi na so ye de what I uhwe we obeka se cement nka ho so cement nka ho. Den papa. Cameraman be na
we cement nka cement nka de we ho ba wo ho obeka se cement ka wow so what you say na ye dan no kura ye kura cement ka ho no kura enye so what you say ado na che say ye nananum penso no ansa na bia ablo so hu se bia opie fini dem a na bia dan bebu ba so wo dan mpa dan bebu de achia se sankura anya de bebu ti wa o hwe so what you say say apepepe say ya na ba no wa bie no awura wa de wow obi anwo obi adem kofo obi abibia da bi aha de enya no sa say ya no o hwe a eno na omo asisi wa hwe sama heart no nyina wa ha nti we na de mo de ye no na de boss no na say ye na no mo chance ni sa pepepe say de o kan sa roofing sheets of the olden days people. Let's say what our ancestors normally use for their roofing. Yes. Yeah. You see, this also summer hat being made of bamboo sticks. Bamboo sticks. Wow. Yes. And I will be na motia phone so to awale. O bibi amu fufuo. O bibi amu ye. Oh, I had your bar. You bet match on your mabibli. So what I say, if you are bibi on possible. Oh, moko enye ze so benya moko ebi. Moko we. Keten. Enye ze so benya sa moko we. Na no ya papa. Enti say na moko a, okwa ya de aduragum no dabi. I had ya ha moko de dabi. What I say. Sure dan ni bi nso e bi na. So hu dan. Dan we cement enim. Dabi. Dan we cement ni. Cement ni ba hu obeka se cement. Yes, because me buy no me hu dan na me ka se cement. Yeah, but see actually there is no cement in this building. Yes. It's just sand. That is what our ancestors normally used. Wow. We come up. Enti when se mu si a mo ye ne se ansa na abesi. Oh, yeah, the ensuo. For manuane fo ne aboabo an kuwa na se ya mesha baby dan dodo a pe no bia mfa se pe 5 feet ne ya sha no run one na se ye di na tene adon no ye de sisi ho a na se ekoso kakra ne ya jama na wo ti awu wi a ne another day no ne ya sa beto aso sa ba o ka so ye no prekope a ebegbu what you say sa na edi eye wi no okay nti we no enso ye de mo ya munye wi aha we ni atakwame no atakwame ni chichirita we na fan chichirita no we na we na fan we na se obi kwa afuo mu kura oduwa otumi tv na wato abo sa fe ni we na fan chichirita ati we ni atakwame ni na we ni mu ne ye den we one no ai ane de emfa se ye dankuwa bi one bia onu so atakwam ni bia ba no de on se onu na nyu ane ye different chain way okay so sure yeah because we na ko ese ane bia se we de cement afra ba we nso ye different where resa bisa sa na se aha no okay aye ba ye hu hons bi so wa ha hons bi wa ha aha no ye nanan fia na aha no no ye peni mi papa Fumakoshi aha no na oye ni oda ya wasante aha no no oda ti u aha ye peni dan anye je se oba obetima wuram simple sa aha ye peni dan okay na o hwe ye hyen o nso a no so ye nananum sum na musum no anu na isu ye de esum ha ti ha no culture na isu sa na ti ye nananum mama mena anu na anansi krom ye di ejuma okay na ehwe ebisu ha we so ase we de accident ya o we de dantia se de o kana ba we no ye di e bia ye kọ ye fa say ekọ akon bi ba ho na di ye nioma begu na sa na me di akon bi ani be akon ho le ka che sa akon ni ho akon ho pa akon ni ho aka eze bokun to koi se nka ba ka sa akon ni ho so se akon ye na ko so we akon ho na ho
nti we ni nyina mo de kai say ye na na ko e di jeans ase na mo de je nti ase ahanom na mo de omo niam na nyina sa akodie ni sika di swat ase sa ye ni nyina ya nyina enkyere say na nanom tete ni nyina na omo kwa akokora na omo de begu swat ase sa pepepe ne etie because ye ba ye hu say ase na wo hwe ti abofre bi edida edan no ho ti abofre nyina edida dan no ho kyere say tete no ani nyina ne nanom eyusu ye ba ye so ye hu eye emmoa bi nso wa ha mo ne de no ye emfa say ponko ni efunu ponko ene ewa ha sofa no ba ya kra mo beble a eba ba sofa ne de efunu ponko ni ponko na nkasa na ewa ha sisi ya sofa sana etie na no so mu djuma edisen wa omo de ebia opese ukokkroma na ase opese ukokuma se infa no opese okọ ba bia opese okọ bia no wotina so a ne ode okọ sa aneti ayo nti mo means of transport wa hano no sa pepepe okay yo onya yo okay we kura beble na gu abi wa we nya onya mu ina ebi ho okay nti dam se ana se krom de ponko na mu so mo mpe ka ni kani asem bia onya guri ya otina wa de so a ukọ seconds no asa dru be bia ukọ sa anati nti se obi etie yemfi abonten a ede na wo ka kire eye amansanfa ananse krom ananse krom de kakra metima ka faune se aha no ye de kae nananom nti se obia opese oba ha no ma enye problem aha obia timi ba ha so ati ase obia timi ba ha uye sofuo uye hwan o obia betima ba ananse krom nti se de bi modwen se ananse krom de ena bia bosuma na bia se da bi enye sa na ananse krom tie nti se opese oba ananse krom a uni problem bibia opebia no esu nyaminti ebedi wani ama waye de opese we tisana etio anansukuru okay enye ye dasen so se o cherekere ye eniema ewo hanom ne bi niema de beble ho yate anansukuru na ya hwefo so pese mu hu ekuro no ana eniema ewom na wedi ehu ne se watumi aba be kire ye na ya hwe view no nso ababi a anansukuru no wo o view na to say ye wo be posopa na in fact baby a ye nam de bedu ha na mo ne de na to say yes ya bedu be poso nti ananse krom ne de baby a asite won na say baby a ananse krom no won de ye baby a se view no ye kama pa na because ugina ha otumu hu ye babia na hu se view no so efe hu se view na efe so me be ka che foreman so say foreman ye da wase say ye ton safro say ye beba na ya behwe ha no so obehia ye kama send ye na odi ye so achinchin ewo ananse krom ni ye hu eniema ene botaye nti a mode akekere ananse krom ye beka se yeda onina wase enti e wa se obi pese oba ananse krom na obeyira anase onim kwan na me pacho number ben na onfre se na me number me di djuma o ananse krom ye 053 29 69 287 053 29 69 287 okay it so obi fra na oba ananse krom a oba akofa no na nipa no de na ba no aba behwe aha no sa pepe na ye da se won so de nyaminka ho na nanom enka ho tase samre ye ne eye foreman a owo ananse krom ena ye ne no atwetwe eye enkomo ewo aha no no samre wa kyerɛkyerɛ nnema bebree ewo eye ananse krom ha nti samre yanka ne se won so opese obehwe ananse krom na hu ekuru na ye kyekere foforo no ana se ekuru na ye kyekere foforo na kyere ye nananom ene amamre ensemu a eno so ananse krom ana se unim se Easter we so ni ba bia akona se opese okọ ba bi for tourism a ananse krom is the place to go ananse krom a place to go wo Asante Achem Central odo hospital no echi ho no mo a ho na be hu kuro a ye kyekere kama a ho de bibia wo bia natural
bibia wo ho bia natural ti intuitive say so nso umpe baby akọ na wanya refreshing atmosphere bra Anansi Kurom ho and also benya refreshing atmosphere abusuafo me gidi say mo nyina mate ade a Anansi Kurom standing for anase de enti a ye nuanom omachechere Anansi Kurom ti say wo behwe ha no mo a enema wa ha bia no natural enema bia wa ha bia natural enti ye hwe a wo hwe ha no matum say tete ye nananum enema bia na omoyeye anase se ne ye nananum sisi dan anase ye nananum ayom nnwuma no saa na Anansi Kurom nso omaye no wo ha no enti say ope baabi akọ for tourism anase opese okohwe baabi na ode kakaye nananum ensema anase ntitiniema omoye a mgidi say Anansi Kurom wo Asante Achem Central honmo obetumi aba na waba behwe nso wani so ade ni wohu ye nananum niema bia na omso omoye tete no se ni omusi omodan se ni omoye summer hat a omnyina na omtete ase ni nyina omebonkro ombeto Anansi sem ni nyina ba bia omoye ne bia wa obo se Anansi Kurom omo beautify no hanum enkura na omo sisi no kire se ni na ye nananum na omte kane no asana enne ye nyina ya dube hu anase ye kokurum anase ye be hu kurum no se ne nananum mote sa na ye kire Anansi Kurom timi ne catch se wonso ope baabi akọ Easter anase ope baabi akọ any day na wakohwe obo ade enniema ne bia me sure say Anansi Kurom the place to be the place to be sabe me catch say mo sonfo tatale me na me di anim de dwumadie de ebremo sam so Bonti Prince ono ene gina camera na chi ma ye nyina ye hu anniema ekoso wo Anansi Kurom sam me catch say unni tatale TV join ya na say follow ya yesro follow yen e wo Facebook no so subscribe yen e wo YouTube ye sanso e wo TikTok no so sanso ene sanso e wo Twitter no so anase si friend X no e so sanso wo thread no so a obehu yen sanso na IG so ye wo hono tatale_TV e hon so sane ye wo YouTube so ye Tatale TV Facebook Tatale TV sanso ena TikTok no so ye Tatale TV ntini nyina o follow yen a so obehu ye niema yenso ye discover yenso ye de kire amansan ye da mun nyina amase koso na ka ebusua no ho ne woni pa bebre e de mamo edase